Macoma ni Israel napa jaji Yusuf, jaji na puji senai na ia anakna lainge. Tanran na pujinna na surme burani sekdi waju lampe po makasinge. Nai tanah na makada lebih poji wi Yusuf kuambok na, iceceni ku kakana, mako sarak toni bicarana mewai ada. Engkana di waktu katulu-tulu Yusuf, napa na cari tanga kakana. Makadai, taing kalinga yolo katulu-tulukku. Padang kaki wita kudara mak bese gandong. Natapa moto itato wase gandokku. Nang kamanangi wase gandomu matulilingi wi napa pada sujuk mapa kalabi. Mape bali ni kakana makada. Manangkai ko melo parentaki si bawa makoseki. Jaji tape de icece ni Yusuf nasaba katulu-tulunna si bawa ada-adanna ro. Purero katulu-tulu si Yusuf. Napa na ceritanga si kakana makada. Engkalinga si katulu-tulukku. Engkai wita matasoy ketenge si bawa 10 sek di wituing sujuk mana mapa kalabi kualeku. Jaji mapadiati ni kakana Yusuf. Ia kia ambok na tuli na pikiri kiwi yaro katulu-tulue. Engka se di waktu joka ni kakana Yusuf mampi olok-olok na ambok na makawe ku kota Sikeng. Na makadai Israel ku Yusuf. Engkai kakamu makampi makawe ku Sikeng. Joka ko yolok celengiwi. Mape bali ni Yusuf iye ambok. Makada si Israel joka na muitai makada madisi mana muiga si bawa olok-olok na. Na napa ko lesu pudanga. Makuniro na isuro ni joka Yusuf lalokui lapa Hebron. Jaji macin rola ni Yusuf. Na naruntuk ni kakana kudotang. Mabela mupi Yusuf itu jumata ni ku kakana. Si kongkolok ni melo munoi. Pada makadai, itai engkani tau pakatulu-tulunge. Uno bawan ni makakuange, na napa ya pihak ku buju matie. Napa ki makada nandre olok-olok pakandre-kandre tau. Kutoni irita makada jaji tonga muaga katulu-tulunna. Jaji watuna letu ni Yusuf konrona kakana, ilu denga pasani wajunna. Ya naritu waju lampena ya po makasinge. Napa ya piangi no kubuju matie. Purero pada tuda ni melo mandre. Watuna pada matiro-tiroi tapengkana ita mega to Ismail. Pada angka pole kutanagilia si bawa untana. Mateke sake rupa dadi bau. Maelo balui ku Mesir. Makadani Yuda ku podoranena aga ilolongan nareko yuno subu-subu andrita lebimi nareko ibalui kuto Ismail ero ajana yunoi nasaba mak dikana matoki nasitujui mana ni podoranena riwat tuang kana padang kami diange lalo ipendre ni Yusuf pole kubujunge. Napa ibalu kuto Ismail ero 22 pera na balukengi. Nanatiwi ni Yusuf loka kutana Mesir. Purero natiwiran ni ambok na napa makada. Engkahe iruntu ambok taparese yolo. Wajun naga anak ta yare gatania. Naparesa ni Yakub napa makada. Wajunna anakku yah. Manasa ni nandrei olok-olok pakandre-kandre tau. Tete ni ibangka-bangka Yusuf ku olok-olok ero. Engkamanan ni anak uranena si bawa anak makunrena palece.
ia kia dena ilo. Maka dani cama deu paja masara gangka macueku ku anakku lauri amatenge. Makuniro tuliterini Yakub nawanawai Yusuf. Na iya Yusuf itiwi ni loka kuta na Mesir kuto Ismail na yaliwi kuto Mesir ya naritu Potipar ponggawana tentarae kusorajana Pirau. Na itana na Potipar maka da isibawangi Yusuf kupuange gangkan na matuju-tuju mano jama-jamanna na pojilade ni na pancajitoni atamalebina gangkan na parannuangem mana mursui sininna lisek bolana. Sininna agaganna Yusuf maneng na parannuangi. Jaji makuniro sininna apun nangenna na parannuangi mana ni Yusuf. Nasaba patulunna Yusuf dena gaga parelu na pikiriki sangadinna andre na manibawang. Yaro Yusuf magallo pakkalenna magartato tapana. Siaga ngare etana yaro benena Potipar menre icinnana mita Yusuf na makada lokanomai mewaka silewureng. Ia kia namuni asaso yere Yusuf silewurek ku benena Potipar dena bati-batingi. Namulo na mewe siduang deto. Engkana se di wetu tama ni Yusuf maelo mak jama. Yaro watue de gaga taulaing rilalenna bolai. Tapangkani benena Potipar gatengi pakiana Yusuf makada lokanomai tasilewureng. Ia kia na pesangi taludu pakiana na lari masu na bondro ni pakiana kujarina makun reyero. Na napayaro makun reye na ulimana ni pak jamana na pamakada. Itai yaro to Ibranie na tiwiringeki lakaiku maelo mi macule-culeki. Na tameka maelo pejarika ia kia gora lopoka. Purana na ikalinga dan na benena macai lade ni Potipar. Na suratikan ni Yusuf na panatarungku konro na tau itarungkoe ku arunge.